Akaspan Imphal, Wahengbam Washington Pau Pajari, Ahanbada Maroiba Pau. IPR Mantri Dr. Sapam Ranjan Nahairi, Paumising Namayok Nariba Kudong Chadabakaya Kokanaba Sarkar Nakanabagaloinana, Journalist Singi Pension Scheme, Rectify Taunabahonagani. Siksa Mantri, Tongaujam Basantukumar Nahairi, Wazasing Namahiroi Shinga, Academic Natana, Tongan Tonganba, Hiram Kayagi Matang Dasu, Ahian Bagyan Losin Pina Bahonagadabani. Laibak Yati Mafam Singaloinana, Manipur Dasu, BJP Nasinduna, September Taratayatagi Hauraga, October Ani Pauba, Miamgi Seva Tauba, Sewa, Pakuaragi Tauram Pangtokani. Sarkargi Skimamadi Patorangi Kanabasing Yumtong Kudinga Yahonabagi Pandamda, Nasi, Ahum Suba, Miamgi Numit Amadi, Singilu Singbasingi, Numiti Tauram Pangtokre, Amasung, Pradhan Mantri Nahairi, SCO Laibak Singi Marakta, Pitok Pishin Taunabagi Tawong, Hena Pagat Hanba, Tangai Fade. IPR Mantri Dr. Sapam Ranjan Nahairi, Ahing Nungtil, Nongju Nungsha Kaiden at Tabak Tauriba Pang wishing a Mayok Nariba Kudong Chadabakaya Kokanaba, Sarkar Nakanabagaloinana, Journalist Ngi Pension Scheme, Rectify Taunabahonagani. Imphal Manipur Press Club ta ngasi pangthokiba All Manipur Working Journalists Union Amju Lingkhat Kibagi Nipunipan Suba Kuman Thoram da Wangang Bada Mantri na hai Ahing Nungtil Kaidana Awa Ana Kaya Mayok na Bagaloinana Paumi Sing na Lauri Bathodang Aikoi na Khangbi Pham Thoi Sarkar gi Maikei dagi su Paumi Sing gi Yaifana Bathabak Kaya Paikhatli hai na su Mahang na Makha Taki Thoram da Wangang Bada Works Mantri Govindas Konthok Jam na hai Manipur Press Club ki Saba Loisin River Building Atuba Matamda Loisina Bahona Bagaloinana Masida Guest Room Thamna Basu Honagani Paumi Singda Maikei Kayadagi Aki Akang Nanghanbagi Tawong Chatarak Pada Tingnaba Sarkar gi Maikei dagi Honabaya Bahonagani Hainasu Mahangna Thajaba Piki Pawamana Poma Haga, the man's token Kandeva, so lever, helpless waiver. Kananga Nangukan Manga Moro journalists, Marandika Marta, Mani Mataha, the Lema and Lay, as his one with Pudoma. Why did Kandom Hajaga? Media houses see Marisuba and at the Palabaki, Yakvea, the Port Nikan Musumame, communal rights Togan Musumame, communal rights Togan Musumame, Shenki and Samana, article Lamana, Togan Manama, Nishin. Alois Apona, Union Sibu, Amazon Union Sida, Yawiriba, journalists, respect of Hamtoi, Makoibo, Apona, Hiram putting the support of Hamtoi and Hamzagan. Toramaduda, Hana Paumi Oyamba Amade, Hojik Paumi Oyibami Shingashu, Asamba Kudol Piduna, Ikai Kumnaba Utki. Siksamantri Tongnam Basantukumar Nahairi, Wazasing na Mahiroi Shinda, Lairik Takpi Tambiba Tamda, Academic Kak Natana, Mahiroi Shinga Wajasinga Tai Tongan Tongan Bahiram Kayagi Matang Dasu, Wari Watai Sanaduna, Makoibo Ahen Bagyan Lokshin Pina Bahonagadabani. DM College of Teachers Education gi Sahi Yankai Shurakpagi, Ngasi Institute Ashida Pangtokpa Golden Jubilee Celebration the Wangang Bada, Mantri Nahai, School gi Mahiroi Shinda, Thang Janumit Kudingi, No School Back Day, Nauna Amuk Chana Handuna, Shop Skill Sing, Takpi Tambibagi Tabak Lokalagani. Masida, Mahiroi Shinda, Lamchat Sajat, Taxi Kasina Singbasu, Ningtin Takpi Gani. Manghai, Taxi Kasi Lairabama di Masagi Matau Masakang Lavadada, Mahiroi Shina, Punshira Mai Pak Pangamgani, Amasung, Laibakasi, Sakatpo Oirakani. Mantri Namakata Nahai, Sarkargi School Singda, Hojik, Wajali Sing Taret Lomgi, Awat Palairi, Masi Mensinaba, Taurang Shutauri. I quit teachers in the Tambirapada. I just want to request one thing to our respected teachers who are teaching future teachers. Academic content to the concentrate on 40 minutes more academic Tambiraka. 5 minutes students interact with or one day kindly tell them a story that you read or you know. Different classroom hi listen ma'am I school as a matter of policy
introduce Sokam Honazari. Every Saturday, no school bag day. Saturday the laga social service, moral science, state song sakani, national anthem sakani, soft skills taman base. Koi success koi hai tara we need to learn soft skills like. Thauramduda MLA Khumukcham Joy Kishan Dhanamanjuri University ki Vice Chancellor Professor N. Rajmohan Amadi College Asigi Principal R. K. Lokendro Singh Sharuk Yakhi World Ozone Day ki Thauram Manipur da Sungachi Pangthok Nakrai DM College of Science ta Pangthokpa World Ozone Day ki Thauram da Wangang Bada Dhanamanjuri University ki Vice Chancellor Professor N. Rajmohan Singh na hai Science amasung spirituality punna chatminarabada malem asi kanba ngamgani mahangna hai ozone ki kuyomasi ngak senbada ikoi khudingmaki achauba daita lai prakriti ga khusemga ani gi lanphamda matam pumbada prakriti na mai pakani haibu wafam phongdokladuna aikoina mahausa gi phibamasi kaihandana thamnaba honagadabani hainasu mahangna phongdokhi Thauramadu DM College of Science ki Department of Environmental Science Samsung DM College of Arts ki Women and the Environment Studies Cell na punna sinkivani Manipur da ngasi nauna COVID positive oiba miyoi ani thengnaki Raija ki Haksel Vibhag na thokpa cherol lamada hai ngasi punna sample chani kun test tawbada miyoi ani positive oiba thengnaki ngasi gi oina positive oiba gi chang sada sinodasmik mapal ni Thaubal District Police Commando amadi tara taruk suba sam rifles ki apun bakangbu amana ngasi ayuk jila adugi mayai kithel dagi UNLF ki miyoy ama fare Farba miyoy adugi mathakta case sama register tawbaga loinana miyoy adu nongpok sekmai police station da sinakre hairi tabiriba pawasi Akashvani Imphal dagini BJP ne sinduna Pradhan Mantri Narendra Modi ki mapok numit September 13 taki hauraga Mahatma Gandhi amasung Lal Bahadur Shastri ki mapok numit October 2 phawba thakai amasubna miyam gi seva tawba sewa pakwara gi thoram leibak sinba thungbada pangthokani Manipur dasu thakai palan nasi BJP Manipur Pradesh na sinduna pangthokani wafam asing asi dol gi office ta pangthokiba paw gi mifam amada BJP Manipur gi General Secretary su oiriba sewa pakwara gi in charge P Premananda na phongdokkibani mangna hai thakai palan nasi gi manungda tarkar leibasingda idan tawba u chara thaba Amrit Sarovar gi pukri sing sengdokpa Old Age Home Children Home na singbada chatuna yangsinba lamtu sengdokpa amadi khadi mela na singba pangthokani kai khunajariba Narendra Modi gi message di gi birthday numita cake inaba haro nongai pangthokpugi mahutta social service miyam ge seva tabiu haiba magi message tang pratet bharat ki pradhan mantri Shri Narendra Modi ji gi mapung numita akoi hensi Manipur gi ayamba jaga da akoi blood donation camp pangthok aduga Bharatiya Janata Party gi Honorable Minister Singh, Honorable MLA Singh, aduga party ki leader Singh yauraga blood donors Singh yauraga kanda khoi Manipur ki Chief Minister ga adhikari mem sada de Honorable Minister Singh hai blood donors directory ayoki puma panda release to bani masida sa to jeri bade Bharatiya Janata Party na sinja langjeri ba chongjeri ba khudi ba sing che khoi I unit amatang oira ba su khoi Manipur ki miyam da I PBA gi khudong cha phang ba se khoi party ji ki karikata amo ba ki chapthok cha bu khoi de lejai Sarkar ki scheme amadi yaifa thaurangi thabak singi kanaba yumthong khudingda yauhannabagi pandamda raija sida ngasi ahum suba miyam gi numit amadi singi luchingba singi numit ki thoram pangthoknaki Jiribam DC Office Complex ta ngasi District Administration Jiribam na sinduna pangthokkiba ahum suba miyam gi numit amachung chingi luchingba singi numit ki thoramda raija sigi lau singu Horticulture and Soil Conservation Health Social Welfare KF and the PD na sing bayauna bibak kaya na makoy na paikaliba service sing CMHT PMJAY Old Age Pension CM Widow Pension Scheme amadi disability singa mari laina ba beneficiary singda kana ba kaya phanghanki thauramduga mari laina na ADC Jiribam Jameson hangsingna asigumba thauram sing sinbagi tangai phadabadu palladuna miyamda sarkarna paikaliba yaifa thaurang kaya gi kana ba mapung phana launa ba hona na ba haiki Thaubal District Administration na sumiyam gi numit ki thauram DC Office Complex ta laiba counting hall da pangthokki maduda miyam gi tongan ba wakat chani kunthra mathoi Deputy Commissioner na khana nabagi damak lakhat ki
थौरमदुदा जिला अदुदा लैरिबा तोंगान तोंगानबा विभागसिंगना मखोय मखोयगी ओइबा टेबल हांगदोक्तुना मियामगी अवाट अपा खंगदोक्नबा होनाखी जिला अदुगी ओइने लाखिबा मियामगी वाकतसिंगी मनुंगदा अयामबना ओल्ड एज पेंशन अमदी CMHT कार्ड पीबगा मरी लैनबना ओइखी थौरमदुदा नुपी 13दा उज्ज्वला स्कीमगी मखादा LPG गैस कनेक्शन पीबा अमसुंग मियोय 13दा फूड सेफ्टी लाइसेंस पीखी चुराचांदपुर जिला की ओइनसु डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन सिंधुन सिंगी लुचिंग सिंगी नुमित अमदी मियाम की नुमित की थौरम मिनी सेक्रेटरिएट कॉम्प्लेक्स तुंगबोइदा पांगथोखी थौरमदुदा सरकार की तोंगान तोंगानबा विभाग 92 टेबल सिंग सेमदुना वैक्सीन कापा हेल्थ चेकअप नचिंबा चथखी थौरमदुदा मियाम की वाकत पुन्ना चामयांखै फंगबगी मनुंगदा चामतरा लोइसिनबा ngamखी बिष्णुपुर जिला डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन सिंधुना मिनी सेक्रेटरिएट कॉम्प्लेक्स लेबा पंचायत रिसोर्स सेंटर दा मियाम की नुमित की थौरम पांगथोखी मदुदा तोंगान तोंगानबा विभाग कयाना मियाम की अवाट अपा यंगसिनखी जिरीबाम जिला की मनुंगदा पाम ऑयल पांबी थाबीगनु हाइना तक्सिलदुना मॉनिटरिंग कमिटी ऑन डेवलपमेंट वर्क्स इन जिरीबाम न सिंधुना ngasi जिरीबाम दा मियाम की खोंगचत अमा चतखरे महिरोई कया मनुसु सरुक याखिबा खोंगचत अदुगा मरी लैनना मॉनिटरिंग कमिटी की चेयरमैन के खुमन जाउना पाम ऑयल पांबी थाबा सिना लाइबाक लाइहाव अमदी अतै लम कयादा सोखनगदबना मरी लैनबा सिंगना खोंगथांग असि हंदोकपिनबा अपील तौखी पाम ऑयल असे थाबा मतमदा हक्चांगदा कानादबा अमसुंग लमदा कानादबा मयाम अमा हाइबा पोषक असिदगी फंगबगी हाइबा पोट असिना सही तरा कुनगी मतुंगददी लैरिबा एरिया दुगी पोटुदी लोइना कांखनबा होरनी अदुगी मतुंगदा अमुक थंगनरिबा इंफॉर्मेशनदसु असोपा लाए अदुना मा यानथत्करबा मतुंगदा अमुक थाबा तारगदी पोटसे मदुगदा थारिबा पोट खुदिंगमसे लोइना लैहाव लैतबनिना पोटसे ओइररोयबा अदुना हाइबा प्लान असि जिरीदी प्रजासिंगना तोबिनो हाइना हाइजरी अंगांग सिंगदा इजत सोकपा थबक चथबा अमदी मी ललोनबगी थौदोक सिंगी मरमदा जर्नलिस्ट सिंगना पाउ पीबगी मतंगदा नोंगमगी ओबा मीडिया वर्कशॉप अमा ngasi FXD इंडिया सुरक्षा सिंधुना मसीगे कॉन्फ्रेंस हॉल पांगथोखरे उखरुल अमसुंग कामजोंग जिला की पाउमी सिंग सरुक याखिबा वर्कशॉप अदुदा मणिपुरदा फास्ट ट्रैक मोबाइल कोर्ट लैतबना मरम ओइदुना उखरुल अमसुंग कामजोंग जिला अनिदा पोक्सोगी केस कुन हेना लैबगी मनुंगदा अमा अनि खतमक विचार चथरी हाइना फोंदोकनखी राज्य की इलेक्ट्रिक मई थालिबा युंगथोंग खुदिंगमक्ता प्रीपेड एनर्जी मीटर पानबगी पांडम थमलिबा सिदा मिपुम खुदिंगमक्ना मतेंग पांगबिनबा मणिपुर स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड न हाइरी प्रीपेड मीटर पानबा सिदा चिथा होबा यावरबदी मखोगी मिंग लैफम कंज्यूमर नंबर अमसुंग मोबाइल नंबर न सिंगबा अकुप मरोल MSPDCL दा खंगहलकनबसु हाइरी मसी कस्टमर केयर सेंटर की मोबाइल नंबर 7640081232 नत्रगा 7640081238 की खुथांगदा नत्रगा मनाक नकपा MSPDCL की सब डिवीजन ऑफिसता मथंग था फावगी मनुंगदा खंगलकदबनी हाइरी नेशनल रिसर्च सेंटर लिंखटखिबगी ngasi 29 सुबा कुमोन पालन पांगथोकपगा लोइनना नौबा थौपुगदबसिंग खनख्रे मणिपुर यूनिवर्सिटी गेट मनाकी नाउरेम सनाजाउबा पब्लिक लाइब्रेरी हॉल पांगथोकखिबा थौरमदुदा अखंग हई कयाना वांगांगबगा लोइनना इंग 2012 15 फावबगी प्रेसिडेंट ओइना थोंगाम अजित अमसुंग जनरल सेक्रेटरी ओइना RK गुनिकांतबु खनख्रे आकाशवाणी इम्फालदगी पाउ ताबिरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ अमसुंग उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शवकत मिर्जियोयेव यावना एशियो की लुचिंगबसिंग पुन्ना ngasi उज्बेकिस्तान की समरकांड पांगथोकपा 19 सुबा एशियो की अवांग थाकी मिफमदा सरुक याख्रे मिफम अदुदा वांगांगबदा श्री मोदी ने हाई कोविड लाइसेट अमदी यूक्रेन की वाथोकना मालेम की ओइबा सप्लाई चेनदा अपनबा पीबदगी मालेम असिना अमुक्ता ओइखिद्रिबा मओंगदा एनर्जी अमचुंग चिंजाक फंगदबगी खुदोंग थिबा मायोकनरी मांगना हाई लम असोमदा सप्लाई चेन की फिबम फगतहनबा एसीओना थबक पाइखतकदबनी अरोइबदा मरोइबा पाउ अमुखना
IPR मंत्री डॉक्टर सापम रंजन हाईरी पाउमीसिंग मायोक्नरिबा खुदोंचादबा कया कोखन्नबा सरकारना खन्नबगा लोइनना जर्नलिस्टिंग की पेंशन स्कीम रेक्टिफाई तौनबा होनगनी शिक्षा मंत्री थौनागजम बसंत कुमार हाईरी वजासिंगना महिरोइसिंगदा एकाडेमिक खक नतना तोंगान तोंगान हिरम कयागी मतंगदसु अहेनबा ज्ञान लौसिंग पीनबा होनगदबनी लैबाक यतै मफम सिंगा लोइनना मणिपुरदसु बीजेपी न सिंधुना सेप्टेम्बर 13 तगी हौरगा अक्टोबर 2 फाउबा मियामगी सेवा तौबा सेवा पक्वारा थौरम पांथोकनी सरकार की स्कीम अमदी मियामगी याइफा थौरांगी कानबसिंग युमथोंग खुदिंगदे यहोन्नबगी पांडम नंगसी अहुम सुबा मियामगी नुमित अमदी सिंगी लोसिंगबा सिंगी नुमित की थौरम पांथोकरे अमसुंग प्रधानमंत्री ना हाइरी एसीओ लेबाक सिंगी मरक्ता पिथोक पिसिन तौनबगी थौओंग हेनगत हनबा तंगाई फदे पाउ लोइजरे